Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 mbanje kubasuhuza ndetse nanabashimira urukundo mukomeje kugenda mutugaragariza umunsi ku wundi. Twihuse cyane tugiye kubagezaho uko igikorwa cy'amatora ya Miss Rwanda 2021 gikomeje kugenda. Iki gikorwa cyatangiye ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Cyatangiye ku isaha ya saa sita. Kuva cyatangira kugeza ubu ngubu tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2021, ubu turi saa 3:15. Ngiye kubagezaho rero amajwi y'aba bakobwa bakomeje kugenda bagira muri iki gikorwa cya Miss Rwanda 2021. Kuva cyatangira rero umukobwa uri kugenda arusha abandi amajwi ni umukobwa witwa Ingabire Esther w'imyaka 19, afite nimero 6, ahagarariye intara y'Iburengerazuba. Abamutoye kuri SMS ni abantu 3859. Abamutoye online ni abantu 1724 ya 1724. Mbibutse yuko amajwi yo kuri SMS niyo ahabwa agaciro cyane kuruta aya online. Ntibivuze yuko aya online nta gaciro afite, ariko buriya uko bihagaze neza amajwi yo kuri SMS ahabwa 70% by'amajwi yose umuntu aba yabonye. Afite 70% rero aya majwi yo kuri SMS. Andi asigaye ya online niyo agenerwa 30%. Ingabire Esther rero afite amajwi kuri SMS 3859, akagira abamutoye online 1724. Umukurikira ni Mutesi Dore afite amajwi 3729 kuri SMS, online akagira 2017. Afite imyaka 19, nawe ahagarariye intara y'Iburengerazuba nanone, ndetse nimero ari gukoresha ni 20. Umukurikira wa gatatu ni Musango Natali afite amajwi 2529 kuri SMS, online akagira amajwi 4228. Abamutoye nabo ngabo online, ahagarariye intara y'Umujyi wa Kigali, akaba afite imyaka 22, nimero ari gukoresha ni 19. Umukurikira wa kane ni Kabagema Laila, afite amajwi 2812 kuri SMS, online akagira amajwi 3252. Ahagarariye Umujyi wa Kigali, afite imyaka 19, nimero ari gukoresha ni 11, niyo nimero ye. Umukurikira ni umwari Diana, ubwo ni uwa kangahe? Gatanu ni umwari Diana. Umwari Diana afite amajwi 3346 kuri SMS, online akagira amajwi 1901. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 21, nimero ari gukoresha ni 31. Uwa gatandatu ni Mugabekazi Asuma kuri SMS afite amajwi 2380, online akagira amajwi 1995. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba, afite imyaka 21, nimero ye ni 17. Karindwi ni Ishimwe Sonia afite amajwi 1746 kuri SMS, online akagira amajwi 2143. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, afite imyaka 18, nimero ye ni 10. Umunani ni Mugabekazi Sheila afite amajwi 1871 kuri SMS, online akagira amajwi 1838. Afite imyaka 19, ahagarariye intara y'Iburasirazuba, nimero ye ni 16.
uwa 9 ni Isaro Lolita Benita, ahagarara intara y'amajyaruguru, afite imyaka 20, nimero ye ni 9. Abamutoye kuri SMS ni abantu 1491. Online abamutoye ni abantu 2188. Uwa 10 ni umukobwa witwa Akeza Grace. Uwa 10 wa 9 hafi aho. Akeza Grace ni ukurikiraho. Akeza Grace afite amajwi 1608. Online akagira amajwi 1010. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 20, nimero ye ni 3. Umukurikira ni Ingabire Grace. Ingabire Grace kuri SMS abamutoye ni abantu 1506. Online ni abantu 1068. Nawe ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 25, nimero ye ni 7. Umukurikira ni Umutesi Leya. Umutesi Leya kuri SMS afite amajwi 998. Online akagira amajwi 1842. Ahagarariye intara y'amajyaruguru, afite imyaka 22, nimero ye ni 27. Umukurikira ni Uwase Kagame Sonia. Uwase Kagame Sonia afite amajwi kuri SMS 1262. Online ni abantu 1040. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, afite imyaka 20, nimero ye ni 34. Umukurikira ni Uwase Fiona. Uwase Fiona kuri SMS yatowe n'abantu 1290. Online yatowe n'abantu 867. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ye ni 35. Umukurikira ni Karera Chryssie. Karera Chryssie afite amajwi 948 kuri SMS. Online akagira amajwi 1605. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka afite ni 23, nimero ye ni 12. Umukurikira ni Teta Larissa Keza. Teta Larissa Keza afite amajwi 1063. Online akagira amajwi 1270. Ahagarariye amajyaruguru ya intara y'amajyaruguru, afite imyaka 21, nimero ye ni 23. Umukurikira ni Umutoni Witness. Umutoni Witness afite amajwi 1069 kuri SMS. Online akagira amajwi 939. Ahagarariye intara y'umujyi wa Kigali, imyaka afite ni 20, nimero ari gukoresha ni 28. Umukurikira ni Kayirebwa Marie Paul. Kayirebwa Marie Paul afite amajwi 1065 kuri SMS. Online akagira amajwi 938. Ahagarariye umujyi wa Kigali, afite imyaka 24, nimero ye ni 13. Umukurikira ni Muziranenge Divine. Muziranenge Divine afite amajwi 1071 kuri SMS. Online akagira amajwi 899. Ahagarariye Uburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 21. Umukurikira ni Ingabire Honorine. Ingabire Honorine afite amajwi 1106 kuri SMS. Online akagira amajwi 558. Ahagarariye intara y'Amajyepfo, imyaka ni 23, nimero ye ni 8. Umukurikira ni Ufitinema Berline. Ufitinema Berline afite amajwi 872 kuri SMS. Online akagira amajwi 1101. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, afite imyaka 21, nimero ye ni 24. Umukurikira nanone ni Mbanda Godwin Esther. Mbanda Godwin Esther afite amajwi 791 kuri SMS.
online akagira amajwi 878. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 18, nimero ye ni 15. Umukurikira ni Uwimana Clementine. Uwimana Clementine afite amajwi 583 kuri SMS. Online akagira amajwi 1128. Ahagarariye intara y'Amajyepfo afite imyaka 21, nimero ye ni 37. Umukurikira ni Umunyurwa Melissa. Umunyurwa Melissa afite amajwi 582 kuri SMS. Online akagira amajwi 720. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba afite imyaka 21, nimero ye ni 26. Umukurikira ni Gaju Evelyne. Gaju Evelyne afite amajwi 627 kuri SMS. Online akagira amajwi 518. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ni 5. Umukurikira ni Uwera Aline. Uwera Aline afite amajwi 538 kuri SMS. Akagira amajwi 551 online. Ahagarariye intara y'umujyi wa Kigali afite imyaka 22, nimero ye ni 36. Akaliza Amanda niwe uhita ukurikiraho. Online afite amajwi 898 kuri SMS, amajwi 377. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 24, nimero ye ni 1. Agakurikirwa n'uwa Nkusi Linda. Uwa Nkusi Linda kuri SMS afite amajwi 426. Online afite amajwi 526. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 21, nimero ye ni 32. Agakurikirwa n'uwitwa Akaliza Hope. Akaliza Hope kuri SMS afite amajwi 318. Online akagira amajwi 715. Abamutoye nabo ngabo online. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 24, nimero ye ni 2. Agakurikirwa n'uwitwa Umwari wa se Claudette. Amajwi kuri SMS afite 338. Online akagira amajwi 641. Ahagarariye umujyi wa Kigali afite imyaka 21, nimero ye ni 30. Agakurikirwa n'Umutoni wa se Sandrine. Umutoni wa se Sandrine afite amajwi 276 kuri SMS. Online akagira amajwi 717. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 29. Agakurikirwa n'uwitwa Kayitare Isheja Morella ya kuri SMS yatowe n'abantu 239. Online ni 793. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 19, nimero ye ni 14. Uwase Aline niwe uhita ukurikira Kayitesi Isheja Morella. Uwase Aline kuri SMS yatowe n'abantu 279. Online atorwa n'abantu 585. Ahagarariye Majyaruguru, imyaka ni 22, nimero ye ni 33. Agakurikirwa na Dorine McQueen. Dorine McQueen kuri SMS afite amajwi 181. Online akagira amajwi 523. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba afite imyaka 18, nimero ye ni 4. Agakurikirwa na Musana Teta. Musana Teta afite amajwi 220 kuri SMS. Akagira amajwi 430 kuri kuba mutoye online.
ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka afite ni 21, nimero ye ni 18. Umukobwa umukurikira ni Teta Cynthia. Teta Cynthia afite amajwi 165 kuri SMS, online akagira amajwi 308. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, afite imyaka 21, nimero ye ni 22. Umukobwa wa nyuma dusorezaho ni umukobwa witwa Umunyana Divine. Umunyana Divine afite amajwi 168 kuri SMS, online akagira amajwi 212. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 25. Nangaha rero tubashije kuba tugarukiye muri aya masaha. Ni uku nguku igikorwa cya Miss Rwanda gihagaze, ni uku nguku aba bakobwa bari kugenda barushana amajwi. Niba nawe ufite uwo uri gutora, mutore hakiri kare, umwongerera amahirwe yo kuba yazakomeza muri bootcamp ndetse akazagera na finali. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250 kugira ngo amakuru yerekeranye na Miss Rwanda dukomeze kuyabagezaho buri kanya tutabatindiye, kandi tubereka aho abantu mwitoreye, aba bakobwa mwitoreye uko bahagaze muri aya matora. Mukomeze gukanda subscribe, andi makuru ni mukanya.